division clear to te chebai ule PC vanun moi kania Serchhip vangkhua ilo ngai thlang u April ni som pasari sang ni som ni pakhata Serchhip Bial Assembly by election neih vote la te chhiar turin inbuatsaihna peihfel ani to a Election Commission of India in ruahmanna siam angin he inthlanna vote la te hi naktuk me ni sang ni som ni pakhat zing daria ta changin Serchhip DC Office-a Vote chhiarna tur hmun atana ruahmanna chhiar ani don ani 26 Serchhip ST Assembly Constituency Assembly by election neih vote la te chhiar turin inbuatsaihna kalmek chungchanga Nimin tlai khan Serchhip District Magistrate le he inthlanna returning officer Kumar Abhishek chuan Serchhip DC meeting hall a press briefing neih vote chhiar turin inbuatsaihna te chu zofel vek to ni in vote chhiar tura anin pei to thu asoya vote chhiarna atan hian Serchhip DC conference hall chu counting hall atana buatsai ani thu soin COVID-19 himna dan te zom chunga vote chhiarnan azau tok thu asoyani vote chhiarna hi micro observer mi som counting supervisor pariat counting assistant som baka data entry operator le supporting staff 10 returning officer le assistant returning officer te kai shwaina hnuaya an thok dona Election Commission of India dan angin candidate le an counting agents 10 counting hall chunga hian an thut chil ve bokang vote la te chhiarna atan hian dokan pasari ruahman ni in Serchhip Bial polling station somni pakwa chhiar zo tur hian tho nga round nga angai dona rang tina EVM panga zel chhiarin EVM a vote la te hi chhiar zo ani hnuwa he inthlanna ahman VVPAT panga a vote la te chu chhiar le ani don boka he hi EVM a vote la nen arwala puan chua turani don thunga he inthlanna a round in a vote la te hi Aros Media Room le by election media center kaltlangin media mi te hnenah rang takapek chua thin ani ang vote chhiarni a hiang COVID-19 shipui leng mek laka himna tur dan Election Commission of India le Mizoram sarkar thupek sang te thata ka ken ko turani a he wang hian counting hall mai ni loving counting center campus DC office wam chunga vote chhiarni a lu thei tur chin hi uluk taka thliar fel ni in phalna nei cheu helaya hian lu thei ani don ani counting hall le chevel ven him na hi security thwa thuma kalpui turani a phalna nei te chau lu thei ani dona wangin phalna lekha nei lote chu result ngai changa counting center DC office complex pan lava media kaltlanga lo ngai chang jok turangen anni Election Commission of India chuan vote chhiarni a vote chhiar tu tele candidate le an IO party mi te COVID-19 laka an himna tur dan felfai takaduanga vote chhiarni a chaklom na pun khom hwai hotpo khapni in candidate thlantlin in certificate adon huna po mi patni ai tamin joy om phal ani lobok he huna hian Serchhip District Superintendent of Police Pustra Fenler rino machuan boruak mon om tak noya thiang hlim taka vote chhiar ani theinan ruahmanna siam thu le ven himna na thok tur te point in ruat fel ani to thuasia vote chhiar ni hian ven himna hi thwa thuma tho tur ni in state police SAPF le CAPF ten ven himna na hi an thok don ti asoya vote chhiarna kal tur te tan an ler thei chu DC complex a tlan du phal ani don lo thu asoi bok Nimin thleng khan Serchhip District-ah mi sing khat sang thum zahni somnga pariat te hnenah COVID-19 vaccine dose khatna pek ni to in an zinga mi sang thum za sari somni paruk te chuan dose ni na an la to bok Serchhip CMO office atanga thu kan dondanin Serchhip District-ah hian healthcare workers mi za sari somni pathum te hnenah COVID-19 vaccine dose khatna peto in an zinga mi za sari som te chuan dose ni na po an la to a frontline workers mi sang ni zali somriat pathum 10 dose khatna la to in an zinga mi sang khazaruk somli te chuan dose ni na an la to boka kumsomli panga changa kumsomnga pakwa in kar mi sanga zakwa somnga panga 10 dose khatna la to in an zinga mi somkwa pasari te chuan dose ni na an la vele to boka kumsom rukchung lammi sangli zaruk somkwa pasari te chuan dose khatna an la to a an zinga mi sang khazatni somsari pakwa te chuan dose ni na an la vele to bokani heti hian vo in thleng khan Serchhip District-ah mi sing khat sang thum zahni somnga pariat te chuan shidanna dose khatna la to in an zinga mi sang thum za sari somni paruk te chuan dose ni na po an la to a vaccine dose khatna la to zinga za somni pariat point pakhat bial te chuan dose ni na an la to bokani heti hian sarkar lai pui ruahmanna anga Serchhip District chunga athlona vaccine pek na tho chu zofel thokhat anita a nimin khan shidan na pek meka hiang kumsomli panga chunglam shidan na lalalo te tan shidan na hi pek ni in he hi kumsomli panga chunglam te hnenah shidan na pek top na tora ruahman ani a tuna vaccine dose khatna la to dose ni na lalalo te ero chu pek thun zom zel tur ani don thung ani
Serchhip COVID-19 shikai mu chua mi pathum te chu shi laka fi hlimin vo in khan an ma ni en kol na hmuna changa chua ti ran ni Serchhip District Medical Superintendent chuang COVID-19 shi alaudar chak zela wangin mipui himzok nan kar le thotan ni me ni thum sang ni som ni pakhata changa man turin hospital kalpui dan tur hi ati chuaka hemi ang hian OPD in enter tur zong ten face mask wa vek tur ni in social distancing ngai poimo hle tur ani a OPD mingzia ma ingeta screening nei tur ani a COVID-19 symptoms nei ngai te chu rapid antigen test nei tir ngalan ni ang mingzia tur intrla in Serchhip Bial Assembly Dinthar ni dona kung upa kum som sari chung lam chaklo le na zwal deuh te en masak thin an ni ang heba ka hian hospital adam lo admit tur zong te COVID-19 test rapid antigen test emo chuan test emo nei vek tur ani a OPD le casualty atang adam lo admit tur te chu admit to doctorin test dan tur angai to sakang damlo na zwal bik le naw nei mai tur te chu warta sample lak tur ani anga anmani enkol na ti khotlai tur ani lo thung emergency ni lo zai tur te chuan ni IRA lo covid negative result an nei tur ani a minor operation in zaite now endoscope dental procedure hapoi hatno adam lo admit ngai lawa po ni IRA lo covid negative result nei tho tur ani hospital ami pakhat bakin damlo ompui phalani don lova damlo ompui tu tur ten ni IRA lo COVID-19 negative result ne vek turani damlo ompui tu te inthak phal ani lova lo thei lova chuan what in charge Dr. le nurse bula dil turani anga athak tu tur po rapid antigen test nei tho turani damlo chope tur ten geta inhlan chhon turani to anga damlo ompui tu ten damlo dang kan le tlo kwal phal ani lo boka damlo boral an ompalin damdoi in chunga mi panga ai tamlu phal ani lo bokang Serchhip Dinthar Branch K te chuan vo in khan Serchhip Blood Bank-a da turin thisen unit som panga an pe Association for Voluntary Blood Donation AVBD Serchhip Branch ten ruahmanna an siam anga Serchhip Vengkhua Bial KGP ten Serchhip Blood Bank-a thisen an pek meka vo in khan Serchhip Dinthar Branch KGP te hian thisen unit som panga an pe a thisen petu te hi mi pa pakwale meichia paruk ni in heng mitlom ngai te hi Serchhip Blood Bank-a kalim Blood Bank-a thokten an thisen an lo lak sakani Power and Electricity Minister Puarla Zirlian chuan Mizoram Sarkarin kol phethaman abat chu ata tola pek tum ani thu asoi Mizoram in kol phethaman abat na satawangin tun nai khan company te chuan power pek to lawa Mizoram Sarkaran wawa hemi chungchang a hian PNE department changtu minister Puarla Zirlian chuan kol phethaman ba chu atam thama wangin voi khata pek lak ngai na a omlo thu asoya pek chu kan tum reng hetiang hi invo khan na chi khatani chuti rual chuan state chen khata po an lo ti to anga power an pek sa an kat chuan mu let le a har sa khop mai ati ani NHPC Limited chuan April ni som pakwa sang ni som ni pakhat khan PNE engineering chief hnenah le kha thonin Ministry of Power Government of India dan tharin aphut angin Mizoram Sarkarin kol phetha man abat cheng veibel chekhat point pali pahni chu ni somli panga aliam to awangin April khachunga arul lo chuan kol phetha anron pek chun zom thei to don lo thu asia tira Nipco Limited po in April ni som ni sang ni som ni pakhat khan PNE engineering chief hnenah le kha thonin Mizoram Sarkarin kol phetha man abat ni somli panga tling to te chu Sarkarin arul lo chuan malak ani tur thu an sia tir bokani Mizoram Sarkar chuan kumsom pariata changa kumsomli pali in karta na COVID-19 vaccine pek tura laknga hlek angai don ti an soi vo in atang khan India rama kumsom pariata changa kumsomli pali thleng te tang COVID-19 vaccine hi pek chanani a Mizoram a ero chuan vo in hian vaccine pek hi kalpui alani ve lo thunga hemi chungchang a hian Mizoram Sarkar chuan thuchwa siamin India Sarkarin kumsom pariata changa kumsomli pali in kar me ni khat sang ni som ni pakhata changa vaccine na pek tur chu Mizoram a po boy pui zel ani thule hemi atan hian Sarkar lai puin athlona vaccine aron pek to sa chu man thei ni lovin kumsom pariata kumsomli pali in kar pek tur bi khi chu state tinin ashan pa a alei angai ti antar langa Covishield vaccine siam tu Serum Institute Private Limited Pune po Mizoram Sarkar chuan dor to in ani hian rampuma pek chhuat tur an buai puya wangin rang takin an supply zungsung theilova chu wangin kumsom pariata changa kumsomli pali in kar te chuan la nga hlek angai don ti antar langani Health Minister Dr. Arlel Thanglia na hova nimina COVID-19 khwa khirna kalpui mek chungchang clear hova
Sarkar mi poimo te chukhom chuan inkhua chhiarna dan khole zual siam an rel. Nimin Khan Health Minister Hauhian Aizola Taxation Auditorium DMNR Minister Pulal Chamliana MOT Chairman Dr. ZR Kiam Sangale Chief Secretary Pulal Nunmoy Chuaw Ngau Baka COVID-19 daw na kong apmala tu Department le Pol Shang IO te chuan Shileng Meka in khwa khirna chungchang hi an clear hova he meeting hian me ni thum sang ni som ni pakhat zing darli thlenga kalpui tur Mizoram puma in khwa khirna dan kalpui mek chu thlerin COVID-19 laka zoram mi puite kan him le zwal theinan in khwa khirna he kalpui chun som cha anti baka in khwa khirna dan po tun ai khauzo ka siam thatni se anti a State Executive Committee on State Disaster Management in ruahmanna tharhi an siam donani he thut khoma hian Health Minister chuan tun din huna oxygen le ventilator chungchanga thlaphan na tura omlo ti soin FK oxygen plant zuang tuiten me thachung zong ZMC a oxygen mamu angte athona an refill don baka Delhi mizo te mantur oxygen chhanem tak an thon don ti asoya Chief Minister Relief Fund ta zoram mi puite himna tura poisa tho tu an pung le chan chulom oman ti thu soin mi zongzong in kan sahim na tura tan hian mo kan lak ngam cheu atul tak zeta kan tan rual angai le zwal tak zet to ani atibok he huna hian COVID-19 vaccine chungchang report ngai thak ni in tun thleng in Mizoram in vaccine dose nuai ni sing kwa sang kwa zaria chomsari adong to a Nimin Khan dose nuai khat aron thlen bel le a vaccine dose nuai ni sing li sang ruk zeli somsari pariat pek chwa to ni im mi sing li sanga zeli som thum panga in vaccine second dose an la to ani sarkar lai pui record danin Mizorama kumsomli panga chin chunglam zinga za somnga pali point patni pakwa hnenah COVID-19 vaccine hi pek ani to a India rama kumsomli panga chunglam hnenah pek chwa za chu za somni pakwa point pasari pathum mani thung sarkar lai puin me ni khachang ni somni pakhata changa kumsom pariata changa kumsomli pali inkar vaccine pek tur ati chungchanga Health and Family Welfare Department Special Secretary in Covishield Siam Chuaktu Serum Institute Private Limited hnenah kumsom pariata changa kumsomli pali in kartan vaccine dose nuai som point patni Mizoram in amamo thu athlen to a he Serum Institute Private Limited chuan ron chang le to in karli chungin an ron ti chian thei an be sei thu an soya heti lai hian sarkar lai puya Ministry of Health and Family Welfare how to te chuan COVID siam tu tenen anin biakrem nuwa Mizorama abul channan kumsom pariata changa kumsomli palitan Covishield vaccine dosing khasang ruk zathum somli lauda shang turin anti thu an ron soya vaccine man hi Mizoram sarkarin apek tur ani awangin asiam tu tenen indoor na kalpui me kani Nimin pia khan Mizoram sample sang ni zasari somkwa pahni enfia ani in COVID-19 shikai mi za som pahni mu chu an ni a Mizoram shikai mu chu a chumi sang ruk za som thum pahni an tling to ani Nimin Khan ZMC laboratory sample zanga som thum pahni enfia ni in shikai mi som thum pakwa mu chu an ni a heng zinga mi som ni pakwa te chu shikai to nen inkom hnai na nei awanga in khung sang lai an ni a mi pasari te chu tun hnai state pona changa ron ho in khung sang lai ni in midang pathum te chu covid free certificate nei du wanga sample enfia shikai ti mu chu ate an ni Nimin Khan district shanga chunet laboratory sample za som ni pariat enfia ni in shikai mi paruk mu an ni boka longtlai district-ah shikai mi pathum mu chu ani in shikai to kom nai na nei an ni a lunglei district-ah shikai mi pahni mu ni in pakhathi state pona changa ron ho ni in midang pakhathi shikai mu chwa to kom nai na nei ani a khozol district-ah shikai pakhat mu ni in second aya battalion khozol ami ni in West Bengal in thlan duty lo ho ani bok heng ba ka hian rapid antigen test mangin sample sang ni za som thum pahni enfia ni bokin shikai mi somruk pasari mu chu an ni boka anjinga mi somli pakwa te chu Aizol district-ah mu chu an ni a lengpui airport te changa ron lu tur zinga shikai mi som mu ni in midang som thum pakwa te hi veng sang mi an ni a anjinga hian shikai na siat lo anom le nual bok longtlai district-ah shikai mi som pali mu an ni a Serchhip District-ah shikai mi pahni mu ni in Champhai le Serchhip District-ah shikai pakhat ve mu an ni bok heti hian vo in thleng khan Mizoram COVID-19 shikai mu chua chu mi sang ruk za som thum pahni an tling ta a vo in khan shikai mi som nga pasari te chu enkol dam le ni in vo in tlai dar nga thleng khan Mizoram shikai mu chua zinga mi sanga somli te chu enkol dam an ni to a he hi shikai mu to atanga chutin za zel somriat pakhat point pahni parukan ni a tuna hian shikai enkol lai mi sang khaza som thum pali la omin shikai zinga nuna chan mi som panga an to bokani khati zong kha Serchhip wangkhua kan ti chuwa thei chu ni e